Assalamu alaikum, hurmatly bekendişler, Cenab-ı Aytugün algatnalıçılары. Bugün 23 iyun tuğandar 2024 yıl. Biz Sözgön Jıl pazarındayız. Bir Sözgön Jıl pazarından öspürümdөрдү, рабочаттарды көрсөтөбүз. Видеону агана чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Буюрса өспүрүмдөрдү бир четинен сурайбыз туғандар. Кандай болуп атат бүгүнкү базарда чегиден сурайбыз. Бул өспүрүм канча экен ака? Өспүрүм 280. 280 миң сом дейт. Парода? Россия экен туғандар, парода. Россия дейт, көрүп атасыздар. 280 миң сом болуп экен жаныбарды. Чоң, жоон жолпу жаныбар экен. Буюрса чегиден карап өспүрүмдөрдү сурайбыз. Урматтуу Ош, Жалал-Абад, Ноокат, Өзгөн, Каракулжа район тургундары, эгер сиздер үйүңүзгө мына ушундай сапаттуу кылып айнек терезелерди пластиктен жасатам десеңиздер, экрандагы агабыздын WhatsApp связь номерине байлансаңыздар, ишеничтүү, сапаттуу, жакшы кылып жасап беришет. Эгер кимде ким байтуудан деп байланышкан болсо, дагы арзандатуулар болот. Андыктан ар дайым мыктысын, сапаттуусун тандаңыздар. Кандай болуп атат бүгүнкү күндө өспүрүмдөрдү сурайлычы. Канча экен акам өспүрүм? 120 миң сом. Жашычы? А? 2 жаш. Кунан болду? Кунан экен тугандарына. Кунан. Өспүрүм канча экен кон? Акчасы канча? Канча болду? 73 миң сомго сатып алдым. Жашы? Жашы куна. Кунан экен дейт. 73 миң сомго алдым. Куна бирок чыган тарты. Кара канча болду? Канча атасыз? Бөлелек. Мына. Агайсыз 100 миң сом. Жашычы? Куна. Кунан экен туганда булда. Мына жер. Өспүрүмдөрдү көрүңүздөр. Assalamu alaikum. Kança eкен? Assalamu alaikum. Uzun turası. 90. 70'e verilmedi. Yaşlıca? Bundan. Bundan ekin tuğandarda. 70'e sıra aldı, verilmedik bekle. Canı vardı. Arkasında hoş boyandı dayılan. Daha göstereyim. Yerinde geçiyor. Kaçadan gel bunlar? Şu, tık ne? 100'den, tek izle. Yaşlarıça. Bunlar çikedeki biri 70 deydi. Kalgan çoğu 100'den eken. Bundan sırayız. Kaçak mı? Kaçaksız? 85 mi son deydi. Yaşlı çaka? Canas? Bundan mı? Bundan mı oldu? Paroda? Özün kırgızılıklı deydi onlarla. Kırgızılıklı deydi. Selamünaleyküm. Kaç gün bu tane? Tay 80 oldu. 80 bin som. Yaşıca? Yaş İkası. 2 yaş. 2 yaş. Paroda? Bundan? Karabayır. Karabayır. Kırgızılıklı deydi onlarla. Böylesidir. Tuğanlar keyinki bıştığını görölü. Bıştı çüttür canı var. Boyu kaça çıkat? 220 bin bolotan koyup etkende. 220 bin koyup beresiz. Koyup etkende. Жақын айтып өткен 220'dan koyup berem deydi. Bıştı eken. Parodasıca? Bilmem Bişkek. Bişkek deydi tuğanlar. Boyu ne çöydünüz? 1.60'ın üstü. 1.60'ın üstü. Nomer aytıp koyun. 7968 7968 022 1004. 022 1004 da. WhatsApp. Российский номерken. Сохранить кылып WhatsApp'tan çalsanızlar süйлөшөсүздөр. Бышты экен. Видеодагы аттар бар сүйлөшөбүз дейт балдарна. Өздөрү дагы көрөсүздөр. Мына ушундай өспүрүмдү эми өздөрү да сындап баа берип келип көрсөңүздөр болот. Өспүрүмдөрдү катар сурай беребиз эми. Мына жерде дагы болгон өспүрүмдөрдү кайсы мынагабы? Канча берди? 90. Эконо дейт да. Neko bağlı da Öspürümderde Neko bağlı da Birisinin 90, birisinin 73 95 mi? 73 ben 95 de olat geldi. Hazır emi akırın raboçatlarga töz. Kança ekan ukan bul? Akçasını aytып koy da. Stolak jap-jaş bolop kaçaşat bilbeymi? Katar görөбүз эми. Akçası kaça akam da karan? Akçası kaça? Hazır. Akam, kaça arada satam? 83, baya 83 bir odatken tonlarına. Bu daktan dağı
Öspürümler varken canavarlardır. Böyle canavar. Bundan mı var? Bundan eken tonlarında canavar. Boyu kaça çıktı? Boy 170. 170 at. 170 at deyip onlar boyunu. Anladın? Parodaça. Aksa saça. 250 bin som. Joğun eken bununla. Parodası kaç paroda? Nasıl arı var? Rusya arkadaşkan deyip onlar. Nomer ayıp boyunu. Nomerde qarab turğanız. Canavar çıkıştı ekan. 779. 0779 93 04 93 WhatsApp bara. WhatsApp'tan da görüp söylesеңizdер болады. Жақсы. Жоон жолпунан экен эми. Россия менен аргындайт. Да өспүрүм кача экен? Жақсы экен. Сатла 80 миң кеми бар дейт. Жашыча? 1,5 шар болуп калды дейт. Мына минилген чыкып. Рабочий аттар. Штаттар канча бул? 110 миңден ака жалпы. 110 миң. Мына шереги мененби? Şerigi dağı var. Бул да 110 миң. Жаңасы екасы. Жаң. Экасы бул жаңасы дейт. Иши бар, а? İçine garanti. Ишине гарантия дейт. Номер айтып коелу. Рабочий тургандар болуп калат да. 701 30 30 83. WhatsApp бар, а? Çok siyazgan. Связга байланышасыздар. Рабочий ат издегендер 2 атты рабочий ишине жооп дейт. Анан да өспүрүм бар экен. Сүйлөшөсүздөр. Рабочий аттарды көрөбүз туугандар. Канча экен бул? Өзүмдө. Өзүм. Акчасы акчасы. Коюң. Түшкөн жоксуз. Акчасы айтып коюң. 90 миң сом. Жашыча? Бышты экен тондар. Канча евро атат? Tanımalı atam. Канча евро атат? 85 евро атат дейт. Болду. Мына. Рабочий ат канча экен aba? Ha. 80 kemi var sizden de. Kaça verdi pazar? Ayıp var ya. Kaç kemi bulat? Bülent kümünü aldım deydi. Yani aksasını bilmedi taşlar. Aklından böyle öyle. Ne at kaça eken? Ne satılgan okşaydı. Kaç oldu aka? Kaç oldu? 92 bin son oldu ettin Allah'tan. 92'yi almışlar. Kaç eken bu tayi? 90 bin son da ettin. 90 bin son. Kaç eken ne var bu? 110 bin son. Yaşıkça? Üçtü eken onlarla. 110 bin son kemi vardı orada üçtünde. Yani vardı özürler görünüzler. Жақсы. Шундай туғандар, каналға катталып, қолдар ретінде ушул видео берген лайктан басып болыңыздар. Бүгін біз Өзгөн базарынан өспүрүмдөрдү, рабочий аттарды көрсөтүүнү аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.